Ketua keningut kinong song senang kemaulai kelak kerwit ak bateng yau MLA kenong krem uba Arden mila basayuman bala kentua yau MDC kemaulai ba ule MLA. Kini kinong song senang kelapan pau ke jengdam ya ke jengkeren kelung kena jong uba Arden da ke baong bagi padba kemaulai kidang don kam sibun ki kam penroy. Bat ki kemen ban yoi bau MDC ni UMLA ki wan ra i ke kam penroy na ke penta katany bat ke jeng mentoy ya kinong song senang. Kila ongru baka maulai, bon nagi briu kita iki baduna hakayo kakot, balada don, kibaya kendu jeng cenjar, kimban se ban lej pan jengerap nagi nong mikmat, ban kersan lem lang bagi skim ibak sorkar kalabu. Kila penrabru da kabaong, Henry Snopsi baki ni kinong elam ke VPP ki kento da kumni kumtai, baki wei ki kloy ban yerap ki pajba. Kila ongru baki pajba kamaulai, kadang don kam ya kejing kersan nagi nong mikmat Henry yo le se kanong krem kalabit kalabiang bat kim don kam syu bau MLA jungki usawan ban keren da kumni samaulai tengah soy hap hi ban chu penok kan nama kejing le jong i ba patau nam ta kamaulai hi berapa wei ni la sngo kunta sngo syu kunta u MDC eng la lok kunta bahaya ba sam amal alok kunta ida don kam hi jong i li rung ba te lok kunta pol jong ba pamda ro ibu hi kaskim bi kenok nama maulai ya kata mak dah maulai berapa wei hi dang bun ki bedok ya kata ngaruk ngadi karo pentai ngabesa nam takikon kadon kakon jenglong briu ngatres tam ngam jukrong tang bangalong ngatres tam min takikon kadon kapor pat ba kajinjar hi khat mah nimbang seng hab ban let mi ya i ba i kita jing kenok jang i ba nadu dang job i ba pai tu i ong ba wajuan haye manuan pan pisa by the way by the shin kata lah kena by direct kan bagi namulai kita baduk sau di baduk sudah bukit hanrai kita berjenja rengi ngitres tom hi tama bangin yok pendak ikut kajing kena jong i kami hap kan bensu kena lomber kumtu nama beliau nama mai ide syabat ba Arden ide syabat imdai bai wan hamulai wan tang for election sakaw imyo i kalenti kasengkian kai ai kuntam ta di intip syai kan ya duk ni ya ai sene imtem mario krishnong jang isti ke krishnong beruspa mo mulai ka dang bun ibaduk hi kata pinlek tang haum sin ero ni ikilom kemi kat nuk tristam ibela pinlek pe hi kliying brio long kemi hi ibela ndai ba ong bangir spa yo snong jang i di krishnong beruspa imtem namal mai wan dak surok he ikam lej stisha surok kendong kushran andai la kio stisha surok kendong kushran in lap kan ki riat ki kat nu kilong kemi kristam am so we have to jekran jong i ba right christian sinjab i ong ba wa i wan pan pisa mai i ro i ong ade ubri banang basta di bersnotho kan amang indai lej entah yang jong i keno ba ile amlia ita i ba patha ho ile amlia te ba patha kadon ka jengkang ye i kadon ka jengkho ye i ba bet mele amlia ikam le amalia nama ba iwan yarap haba ngi siang sisam orang ba senang do ya ila lokum kun kirong ba senang ber ko kemola kila khen me kun kile do kam jeng i ya ka ba yo hi la ya ka bangala kan le ya ka bangamla dengan ilimi soba UMLA mentai li dang bat MDC pi ba alor ne teng mangi kemla pen remo da boburan UMLA nong krem mat kunju ikiwe ma member jongka VPP dari long kajing keren sungi tu dan dengan yang somba kalong musuya ha marba ni hingga mulai ngejit ya UMLA mah naga VPP naga ni election balada mar kumju MDC jingit mangi hingga mulai nu arsem area kendai te ngi pat mulai misalnya kini begini arngut mah ba mikmat we mikmat cara jentor barhawan yang jela mat we mikmat cara district council te haba iwan ra lara manu mo gigi ngam ikmat tengi dan kami gini ngam ikmat ngilimi haki bor arngot ni mo ten re lara ngilimi hau MDC ti MDC yarap yangi mo kai jing rap jing kalong namanta ka jing bha jong song mulai hi bor ko we teng dan gibri go yarap personal lu mo dan gibri ha mulai jing bun baduk ka jing kisah ten re lara phi keren bat kumtu phi ong ba le MLA ta kam soya ham kalang ba penduk mensi menyangi bang gibri bor ko mulai mar bun gimana mulai dan kam jing ram i lara dai mono bon yarap mo la dai buru semen ade ma phi se amon kaliang ki press piwan men yarap ni kloy man pedang teng jing don kam mo kata ko yang udang noi kalau jingkran te kalau gi mag soya ham so persajur ka to jingkran